jalan gede lah kayak itu motor jalan raya turun-turun jembatan Kodin. Ah sih mau kakak cicing ngobrol. Oh bener. Hah? Iya aku rumah di dia. Si anjing gara-gara rumah Garoblok. Garoblok gara-gara rumah dia. Ah ripu. Halo. Jajang belum. Saya di sana bangga gua beli kecil. Ini berapa? Bos lu tuh nih. Tuh sawah nanti kia bang gaduh harga soalnya. Ini bang, orang nggak ada. Aku tuh jadi, oi. Halo Bray, welcome back Wilujeng Sumping Bray. Kita pagi-pagi udah ada di sawah. Ngomongin karek udang molor. Nih hese udang kena Bray. Gede Bray. Anjing. Soal kita langsung ngonten pokoknya mah. Kacau, anjing. Tinggal we Bray urang rek ka mana nya. Pokoknya mah tur kali itu. Kemana? Hareukeun listrik. Oh, Tuh ada aya tukang PLN. tuh Bray personil Bray. Tingali pagi-pagi ini di... Aduh, udah ada di sawah. Yang mantep. Tuh, tingali Bray. Tapi jadwalnya kita bukan ngurak Bray, kita akan turun ke sungai. Oke Bray, see you di spotnya Bray. Kita OTW spotnya ini. Apa lagi? Wah bener liang Bray. Oke, let's go ke nih Bray. Oke, let's go ke nih Bray. Oke Bray, ini dia Bray. Kita sampai lagi di tempat yang ini. Yang udah pernah nonton video si Bray ngecrik pasti udah tahu lah. Kita mau kemana lagi Bray. Nah, biasa spotnya teta. Harus gugulantungan. Hati-hati. Hati-hati. Tegangan tinggi. Ganti. 5.000 volt. Oh, 5.000 pot sege. Aduh, kade mau joet ah. Bimen. Bimen, Aduh. itu bimen. Wow, ayo Bray. Tutorial jadi Spiderman. Bagian aingen. Kemana tuh? Ngecerik goblok. Wah ngecerik tuh ngelewatan kieu. Ieu bangsat we. Sini. Cepat. Oh, mangku bae ngali anjir, awas mang, hilik mau anjing rungkat goblok tas ya. Mangku min lah, tepen mangku min. Oh, sieuna ngali. Oh, jamet kuda si udang molor. Molor teh angin Jawario. Aduh, bagian ieun, cekan deui euy. Naon? Bagian kieu ya. Itu spot naon anjing kieu kan? Udang sahitna. Sini. Sok dah. Bimen. Oke. Next step. Let's go nih, Bray. Wah, ada apa itu, Bray? Mereka pada berhenti. Wah, apaan ya? Ayo kita lihat. Aduh, ada apa sih? Naon lele. Mana nu hidung eta? Batu ieu. Mana? Belum ada pergerakan. Oh, belum ada pergerakan. Bray, tadi dia lele cenah, Bray.
apakah betul? Nah, ya kita lihat aja ntar Bray, dapat atau enggak. Oke, kita ke spot pertama dulu Bray. Masih jauh tapi cairnya saat-saat gimana ya? Cairnya airnya kecil Bray, sungainya Bray, kering Bray. Waduh, gimana ya? Gak tahu. Pokoknya mah let's go dia Bray, kita ke spotnya lagi, oke? Nah, siapa tuh Bray? Nah, oke, mantap, let's go nih Bray. Manis Bray. Oke, ini Bray dia udah sampai spotnya. Tuh nah dikaurangkeun deh. Mang Joed sama Mang Jimboy ini lah mau terjun ke spotnya. Si Abah, Mang Babay, Mang Kumin di sono. Kita kesini ya, kita ikutin mereka. Wah, si Dagor. Nah, sini awal mulanya Mang Joed lagi nyeting dulu Mang Jimboy. Mang Jimboy langsung turun. Oh, lagi mantau heula cenah Bray. Mantau dulu Bray. Aduh. Sudah dapat. Apa? Gak akan kemana. Apanya? Dapat ikan dong. Ikan apa? Ikan wader. Ikan wadar tuh. Tuh. Jangan mengambil hak orang lain. Iya betul. Ayo lu nge-save ya. Oh. Kayaknya kelupaan diambil ya. Tuh, di sana cenah Bray, spot ikannya Bray. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebaran pertama Mang Joed. Iya, bagus ya. Salit heula. Tong, buru ini nunji. Wah. Bagus. Hah? Oh, sok. Lengkap kan pergerakan. Airnya surut Bray. Ada? Anjir, mana coy? Mana coy? Mana coy? Tolong diangkat. Oh, wait. Ini tangkapan pertama kita Bray, dapat apa Bray? Dah. Aduh, ini wader Bray. Lauk sapu-sapu always ada ya. Oke, tebaran pertama kita membuahkan hasil. Alhamdulillah. Ya, asa teu kurang loba caina. Berat meureun. Berat meureun. Nah, Bray. Nih. Satu. Aduh, sapu-sapu Bray, aya wae. Buang aja. Ya, akhirnya bau turun tangan. Wah, mantap. 2 ekor. 3, Bro. Oh, 3 ekor, Bray. 3 ekor, Bray, 3 ekor. Iya, mantap. Mang Joed bagus. Iya. Oke, kita lanjut lagi, Bray ya. Ntar kalau ada pergerakan biasa dikabar-kabarin. Mang Joed lagi cek spot pertama kita. Oke, Bray. Jimboy akhirnya turun, Bray. Nah, jangan ada mah sana Bray. Ya, Mang Jimboy mulai meraba-raba di sebelah sana, Bray. Bau masih santai dulu aja, lagi mantau biasa permantauan dulu. Ya. Wah, Mang Joed dapat udang, Bray. Aduh, Bray. Oh, ternyata dapat, Bray. Ternyata dapat, Bray. Ini gimana ini, Bray? Aduh, ini dia. Aduh. Kumaha, Bray? Iya, masuk, Bray. Rupanya masih Jimboy ini masih apa? Ngondok-ngondok, Bray, menggogo. Di sini Mang Joed udah maju sama bau ke depan. Apakah ada pergerakan? Ayo, Ji. Ternyata sapu-sapu. Oh, Mang Jimboy masuk ke dalam.
Dia lagi coba meraba-raba apakah ada atau enggak. Masih belum ada, Bray. Oke, Bray, kita let's go ke nih, Bray. Let's go ke nih, Bray. Ya, Mang Jimboy mulai meraba-raba. Lihat, Mang Jimboy mulai meraba-raba, Bray. Apakah di sana ada ikan? Oke, akhirnya senior kita Bahu turun tangan, Bray. Oke, ya, Bahu sudah mulai turun, Bray. Bahu featuring Mang Kaje. Iya, mau ngagogok, Bray. Ngagogok walungan, menggogok sungai. Iya, let's go ke nih, Bray. Lihat apakah ada sambaran tangkapan atau jalaan yang bisa mereka dapatkan. Kurang mau jadi komentator, Bray. Soalnya rek ngiluan dan merekam dua. Nah, aduh, udang. Mang Jimboy dapat udang, Bray. Ya kumaha deh ya nak. Cok. Iya, ini Bray, udangnya, Bray. Wih, ini dia, Bray, udangnya, Bray. Wih, hitam-hitam begini ya, Bray. Udang hitam nih, ngaran lagi. Kita masukin. Nah, masuk. Tangkapan pertama Mang Jimboy. Dia dapat udang. Oke, kita ganti joki. Bahu turun tangan. Bang Joed, kita akan suruh menggogo sama Mang Jimboy. Dua bocah ajaib. Kita akan tuh. Lihat mana? Dapat enggak? Ada? Gak tahu lah. Kerja kalian apa? Ikan. Tangan kosong dong. Iya. Tuh, dapat apa ini? Review dulu tadi tangkapan. Wader satu, udang satu. Udang dua dong. Oh, udang dua. Satu kata. Satu kan tadi udah tadi mana si hitam manis. Oh. Nah, Sama itu ingpung, Bray. Dapat ingpung. Nah. Siap. Siap. Nah, ini. Joed. Kita masuk lubang di pinggir-pinggir sini, Bray, ikannya, Bray. Naon atuh? Kalau para saya, Bray. Aduh, ampun, Bray. Ke Bray, kita ikut terjun ke lapangan. Nah, tuh tinggali, Bray, baru dak ya. Setelahnya rantai didinya gerak. Aduh, wah, si Abah dapat lauk sapu, Bray. Aduh, panen lauk sapu si Abah. Lauk supa lungkuh. Tuh, orang berdua mah kalah gitu, Bray. Nyalang kering, Bray. Jelma garoblog. Si garoblog. Air gede. Nah, pembuangan air balong, Bray. Banget tarunuh kene. Si garoblog. Guat gerak turun meh cenghar setek kehead. Buru anjing kamu di tiris ya tah akan. Oke, Bray, ini adalah ada apa? Aduh, masih jong si Abah. Aduh, baru dapat udang satu tadi tuh. Nah, standby di sini, Bray. Kita udah turun mah biasanya orang teh turun emang langsung turun, Bray. Aduh. Nah, langsung, Bray, kita cek apakah spotnya mantap kayak yang dulu. Let's go ke nih, Bray. Nah, apakah akan dapat sesuatu? Waduh. Terus bah nu oren teh bah? Eta nu oren leungeun. Eta leungeun Abah. Di kan bah eta mah. Ya itu aya dulurna di mah. Iya, Bray, dapat sapu-sapu albino lagi, Bray. Si kecil, masuk kecil. Aduh, masih cilik. Hah? 25. Oh, 25 boleh. Mana Mang Jimboy aya pergerakan? Aduh, lepas deui, Bray. Aduh, sayang 1000 sayang kali sayang. Lain eta mah.
Cidadem. Juga anjing ya. Mana? Bur atuh. Naon? Tuh si bangetan lah nu luhur. Coak anjing. Ngutang geus ngaliwat anu modal di dieu. Modal tadi teh bray. Aduh ampun. Naon eta euy? Waduh, eta mah jeung parabotna bray. Parabot batur oke bray, belum ada. Belum ada pergerakan lagi bray, kita kabarin lagi ya. Cek and recheck. Let's go nih bray. Oke, rupanya belum ada tangkapan dari si tangan dewa ini. Masih berusaha bray. Menggogo-gogo. Kecerik dilimpahkan lagi ke Mang Joed. Si Abah mau ngodok. Anjing keluar goblok ge. Aduh, keluar bray. Bener aya dia esok Rasa lauk Rasa lauk cenah bray. Angkat dewa dapat. Aduh, dapat bener bray. Dapat. Anjir badag bray, tinggal buntut lagi bray, kayak dari piul habis deket. Tuh, kali. Anjir, emang iar. Dapat. Akhirnya bray. Anjing boy. Come here, anjir. Mang Iar. Teuing aya naon fungsina? Ya, bray lumayan bray, babon bray. Yo. Wih. Babon Mang Iar. Panas Pak gugur bukan? Iya. Nice. Oke, lanjut. Ayolah. Oh, Mang Joed dapat Dapat apa Mang Joed? Kita samperin dulu Mang Joed, bray. Dapat apa? Hah? Satu dia. Satu. Aduh. Mang Joed dapat satu. Oke. Let's go nih, bray. Ya aduh, Jim Boy dapat lagi, bray. Tuh, Jim Boy dapat lagi, bray. Di sana, bray. Saskun bray, ya bray, let's go kan bray. Sini, Jim Boy katanya ada pergerakan, kita coba dekatin ya. Oke, tuh dapat bray. 3-0 Abah. Aduh, tahu sapu aja, tahu sapu siapa? Nah bisa gitu nya? Aduh kacau siapa mah. 4-0 Aduh dapat lagi bray, jackpot lagi bray. Mantap, lanjut di dia cenah boga lapak anyar euy. Boga lapak bray. Opat setengah tadi si Abah menang hiji setengah. Tahu sapu. Kita menang deui lauk sapu ieu ya. Cleaner piste ya. No kecakonengna nu koneng itu aya kan di anu Pak. Oh di kana pakeun. Tah. Pas euy cenah euy. Digabung ku aing gawe berada gerak. Bray. Sing cenah pergerakan bray, kan aya pergerakan di bejandi bray, durasi lah. Bray. Sampai mendangkak-dangkak ini. Enggak bisa ya. Sampai mendangkak-dangkak ini, bray. Aduh ampun. Ayo lanjut let's go kan bray. Udah bray. Banyak ikannya bray. Bakal Mang Babay bisa menangkapnya bray. Dah urang naik newak tapi muak kamera. Hese. Nah, jeung si Abah duet. Tah. Kalau dikiruhan aja Oh, kadi euy tah, kadi euy. Abah kita coba nangkap juga bray. Kemana Dapat? Ya. Lihat Mang Babay dapat, bray. Tuh. Mana? Tuh. Iya, bagus, bray. Nah. Bener, bray. Wah, itu aya bah loba. Set gitu, bray. Ngapain sisi belah dia? Belah dia sebelah kanan, bray. Oh, itu mah impung.
Bray, kita cari Bray. Soalnya baru bawa kamera ya Bray. Sudah hese Bray. Kita coba kodok tapi aduh. Aduh, coba duduk tuh, euy. Coba sini. Aduh, pencar lagi, Bray. Dapat, Bah? Dapat. Iya, aduh. Nah, mantap, Bray. Mantap. Mantap. Sini, Bray. Pinggir-pinggir sini, Bray. Nah, Bray. Kita lagi ngahaan tadi dapat wader 2. Udang 1. Aduh. Kameramen. Tuh kameramen aing keresep itu makan lauk. Ini menang. Aduh. Nah, dia. Oh, menang duit ongkoh deh. Kita serahkan kameramen ke Bang Kumin. Oke, let's go nih, Bray. Oke, Bray. Si Bray karek turun guys. Menang, Bray. Menang duit, Mantap, Bray. duit gope. Masuk ke lumayan yang beli cikri. Nah, Kayak itu laga tuh. kita Bray. Kita lihat cek sementara hasil sementara, Bray. Kameramen aja, Bray, karek udang molor. Karek turun, Bray. Cek ombak heula tadi. Let's go ke Bray. Oh, Bray. Si Oren deh. Mana si Oren? kan asap kudu kembang. Ayo. 25.000, Bray. Boleh. 25.000 di Esan Mang Iyar. Di desa aya nu leungit hijinya. Sanya. Oh, sudah terkumpul semua, Bray. Ieu kita lihat mau kodok, Bray. Rame wae belah dia, Bray. Nilem, Bray. Let's go ke nih, Bray. Singal, Bray. Ikan baung, Bray. Ikan baung. Eta batu nu luhurna heula atuh. Nyapit teu? Teu. Singal nyapit dari itu aja. Bray. Kameramen susah, Bray. Singal susah, Bray. Ikan baung. Dapat. Ya. Dapat, Bray. Naon ieu singal? Wah, gagah kokodok menang singal euy. Keren, Bray. Aduh, ieu kehalangan kameramen ya. Susah. Aduh, ngaclang, Bray. Di balik batu-batu, Bray, ternyata ngecrik tidak terlalu berguna, Bray. Lebih memilih kokodok. Oh, udah. Oh iya, itu ngacang. Di sini katanya, Bray. Ini istananya, Bray. Di bawah dapuran Awi. Tuh, pada kiri-kiri tah. Ada seren. Keren. Nah, ikan seren kalau di daerah kalian apa namanya? Serun. Bukan ucang. Katukang, kan? Sekarang betul, salah wae. Oh, meh nyalap. Salah wae waduh. Aduh paraeh itu. Soak sisitna. Dapat lagi, Bray. Abah ngecrik dapat lagi, Bray. Ini ikannya mana? Dah, ikan seren lagi, Bray. Ada dek tiris, oi. Mantap, Abah abis ngojay langsung ngecrik. Nah, kapoyan deui, Bah, garing deui. Iya, di dieu. Ngarajelang cenah, Bray, itu teh lauk ting bangkong. Si ngarajelang wae cenah. Aduh, kota pejiat gitu, oi. Lauknya pejiat, oi. Tahu kota beak tinggal sisitan. Ya, dibuli giran. Ada apa? Tuh cair tuh. Oh, bener jair, Bray. Benang, Bray, tah jair tah. Tah Bray tah. Tah jair, Bray, jair. Ieu mah kudu dipirit ieu mah, Bray. Cicing we urang cicing dagoan antos saya. Di dia lauk kungkul, Bray, tah ieu
banyak anakan wader bray. Wader Maria tuh wader mania bray. Itu berarti asa kecil Anakan. we. Jair. Itu jair bray tuh. Wah. Kerga hulang keneh bray masih. Iya mana? Aduh nu ngeclikna. Bah ya jair buru. Oke, kita tunggu Abah kesini bray. Lihat Abah beraksi bray. Ah, dapat bray. Dapat langsung cicing tuh. Oh, Tuh. ke tengah. Tuh. Eta nak, gitu kan. Gitu kan. Mana? Bray. Kita lihat bray. Ah, oh, ada bray. Ada. Kita lihat bray. Ini bray. Wah, lumayan. Lumayan bray, dapat bray. Menang nu kieu we, 2 koja mah bay. Waduh, Ini gendut kieu. wareg di sana bray. Dapat Jadi jair. ulah ka ieu ji, kayak urang ngalu Jair. Jair bray, let's go kendi bray. Naon mang? Hei. Gaduh naon? Bray, woi, awas. Wah. Gaskeun. Ah, dapat jackpot, bray. Nah, like jackpot. Gaskeun, bray. Lele, bray. Nah, ini nih. Dapat udangnya ada. Ada udang, ada lele, ada syaku-syaku. Jackpot dia mah joet jackpot wae. Lele, oi. Ada lele, ada jair. Buru. Aduh, buru katanya, bray. Oh, Bray. Nah, lelenya, bray. Awas kapati. Ayah kapok, ku lele segede kitu mah ayah kapok. Mas doh. Pernah pengalaman langsung panas diri. Tah, jaminan teh bray nu ieu. Tah, ku lele saya memang joet nya nu kecil. Iya, salah cacing itu juga. Let's go bray. Eksekusi. Kasir. Ajet dong, goblok. Malu ragan. Cicing eta. Udang ieu gerak. Ini rusuknya. Tah, udang bray. Spill. Kan udang. Ada? Udang. Ada, mantap. wader, mantap. Let's go di bray. Aduh, nyecep bray. Nah, spot kita kali ini bray. Oke, dapat apa cina bray? Ayo, lauk itu. Dapat lagi bray. Seren. Bisa. Ada dekat tuh kan. Aja. Keharap. Dapat lagi bray. Sik lung. Kita lihat bray. Ih rame wae bray. Ada apa bray? Oh, Om KJ dapat udang bray. Wah, dapat besar bray. Babon bray. Dua tah yang ieu. Wader babon. Ih kuning. Kuning bray. Pirata. Bisa disaung. Disaung ngarep ya. Pada mati euy, kumaha euy. Saatan China. Dapat lagi seren bray. Hah? Banget sia tah kita teh. Jebag. Oke, dapat lele. Dapat tak? Kapatio, sapatio, bray, lele bray, nggak tahu beron.
terus ke jero. Kadieu maju nu hareup. Lele katanya bray. Goblok aing ka patilna we. Panas tiris deui bray. Dapat naon euy? Ngarodoho lele teh. Kan ieu nu meunang bray. Wah, beak sih. Dapat lagi bray. Oke, mantap. Let's go kun bray. Kita masih menunggu kelanjutan lele. Aya nu nyapit. Bae kodok bae. Lain ieu mah. Apa dapat apa? Wader babon bray. Mana? Bae nyapit jero. Jero terus kodok gerak. Jero. Main di kareap kita ke jero terus kodok gerak. Aya nyapit euy. Naon ke jero atau kita asup leuwih aing. Tadinya mana Panic attack. Nah, enak kemana tuh? Cuman patilnya doang bray. Tidak terbalaskan dendamna. Harusnya. Aduh, badak euy. lelenya. Wader goblok kita kecil gitu euy si hiji tukangan uing ngecek. Wah, lelenya kagak dapat. Waduh, wader bray. Sorangan lain. Lain lauk. Oh, nu tadi ngebelesat bray. Lupa ini jadi Lelenya kagak dapat bray. Harusnya dibalaskan dendam patil sama penggorengan bray. Minimal maksimal. optimal. Optimal. Oke bray, lanjut bray. Berlanjut bray. Si bray kacapit cenah bray. Dapat naon bray? Udah. Dah. Waduh, Capit anjir. kacapitnya mah berakhir di penggorengan ieu mah. Wayahna nyapit-nyapit si bray. Ambil wadahnya bray. Let's go kun bray, maju di bray. Tim kokodok yuk dapat lauk aneh cenah bray. Nilem Koneng, kenapa? Karone. semacam tawes bray. Ikan apa ini bray? Tapi ini kecil lawah kan. Naonnya euy. Masukin bray. Hasilnya bray. Udah lumayan. Masukkan nih bray. Coy. Udah benang ya. Enak rame euy. Geus dihareup wa. Rawak lauk. Ambok si anjing. Dapat Baik. Wah, babon mamang. Panjang. Jadi wah. Asli babon mamang. Akseri. Akseri aja. Aya wae nya. Digajruk bae. Coba tantangan. Siga newak kumang wae. Ieu keuntungan cai herang teh. Terus gokeun di bray. Apa nya? Burat nih. Burat. Anjing badag geus mah euy. Wah, anjing saya enggak badag kelo. Anjing. Saya enggak badag. Anjing. Dua anjing. Dua jackpot anjing dua. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always